Hello, dear students. Den baş tadabiyen pola doste. In the previous lessons, we talked about past simple and past continuous. And in this lesson, we will talk about past perfect. دوانت بوریدا ما بحثی past simple و past continuous کر. و دوانا افردا ام دی بحثی past perfect. The past perfect tense is for talking about something that happened before something else in the past. Past perfect هتب کارینان. دم ام بحثی کارگید گین کو بری کارگیدی ها بیده انجام دان دم بوریدا. And the rule is yasa the فرنگی بدن. Subject بکر plus had plus past participle angu pp plus complement تمام کرنا رسته. So this is a positive sentence. Eva برستید اری. If you want to change it to negative, اگه ما بدم کینه نری ده بیده فیشیکلی. Subject بکر plus hadn't plus pp plus complement. If you want to change it to question or interrogative, اگه ما بگینه رستگا پرسیاری ده بیرنگی بده. Had دل برای کیتن plus subject بکر plus pp plus complement and at the end we put a question mark. چجارش بیرنه که بو رست پرسیاری دمایی که همیگه ولازمه question mark بدن. If you want to change it to a WH question, it will be in this way. WH question plus had plus subject plus pp plus complement and at the end we put a question mark. دمایی که نشانه بسیاری. Let's give an example about this rule. دا نمونه که بوی بابا بینین. The example is the movie had started. نمونه ویرنگیه. The movie had started آنکو فیلم یه دست بگیری. Let's write the example on the board. So this is our example of a نمونه. The movie had started. If you say باشد بیشتن subject دیودا had دیودا pp دیودا complement. The second که دیو یاسای چی تا نه the movie of a subject بکره had دیو یاسای چیتن started of a past participle آنجی ام بیجنه pp. So this is positive. of a رستا اریه. If you want to change it, اگر ما بدن ام ورست بکینه نره. دچ کین گهورینا ایکانا کو ام بکین had دکینه had not. آنجی hadn't. اوا ایکمین گهورینا کو ام بکین. The movie. Subject وگی خود دخاره. بس had لبده hadn't. Started. So this is negative. So the movie again is the subject. Hadn't started. This is pp again. If you want to change this example to interrogative, اگه ما بکنیم بسیاری، ام دچکین ام دی بس کاری هاری کار کو هذا ام دی اینه برای کا رسته رستامه دبده interrogative و دمایی که دنیشانا بسیاری داریم. Let's write it. Had movie started? Question mark. So had اول کاری هاری کار مینا بیدا درسته. The movie اول subject و started pp. وش بین لگه دمای کرسته نشانا پرسیاری. So this is interrogative. And if you want to use WH questions with this topic, اگه من بدم WH question کار بینین، ام دچکین ام دی WH question داین اولی و پیشنگه کاری هاری کار subject زایدن pp. So let's write it. When had the movie started? Question mark. So when of a WH question had kari hari kar the movie subject بکر started جارگادیجی pp وش بین نکل دمهای کلسته نشانه پرسیاری and this is WH question. When we have two finished actions in the past,
The first action will be past perfect and the second one will be past simple. دمی ما دو کار هبن کب دماهی کار بند دم بریدا کار ایکی دبیتا past perfect و کار دوی دبیتا past simple. To join these two sentences together we use و پیگوگریدان وان هر درستا ام دیوان پیواب کاریم. Because, onji, before, on, after, onji, until, onji, by. And the rules are yasaji debvi shewayben. After or because plus past perfect plus comma plus past simple. Before, onji, until plus past simple plus comma plus past perfect. By or before plus a past year plus past perfect. For example, I was sick because I had eaten too much the previous night. As inakhoj bom chunku shavabaringe min gelek zad khar bom. So we have two actions here. Very madu kariyet hai. The first action min gelek zad khar. Ava dibda past perfect. Ava kari eke bom. The second action as nakhoj bom. Ava dibda past simple. بس جبيرنا كجرجة أم شتكين أم دبيجين أس نخوش بوم أو لكاز دكار دوي بيجم then I will say چنكو شبا برينجي من جلك زاد خاربو. Now let's take two wizardry questions. The first one came in 2016 which is دا دو بسيارة وزاري وارد بگرين كل أيكيل صالة 2016 هاتبو أو جي أفايا. Our teacher dash us extra homework after we dash the lesson and the options are هل بجرتن جي أغنى gave had finished B give has finished C will give finished D giving or finishing. Now let's write this example on the board and analyze it. داوی بسیار سر بوردی بنویسین و شروع بکنید. So this is our wizardry question. Ava بسیار ما وزاریه. Our teacher ما مستایمه dash us دامه extra homework الکه مال after بشتی we ما dash the lesson وانه. optionet ما انکو هل بجارتنت ماجی اول خارنه. ام ده چه زاین اوا بابت ما keyword که هی ما وکی کلیله که هی کو ام زاین اوا اف بابت past perfect و past simple. اوجی چیه اوجی after. جبير نكن ما قلتي بشتي after the past perfect eden ومعناه برينجي the past simple eden إذن very much eden ما past simple eden والvery ما past perfect eden ياسا past simple شيء ما subject ده هبيتن زايدا بشتينجي كارك دم بوريدا past verb و past perfect ما شيء وكي برنك ما قلتي ما subject eden بشتينجي had pp إذا ما كارك بوريد vid بوفري وما very جي had pp eden اوكي دسا كينا هل بجار ندخو يا ايكي ما چه ما هي gave چه كاره بوريه آن نبوريه gave كاره که بوريه نبوريه وی چه give ایدن اوه حتی نکه یادرسته دیو سکینه had finished had ما had ویدن زایدن finished pp'ye past participle so ام دی نکه بجین اوه برسوما یادرسته بس ام الویری ناموستین ساكنه هل بجارت ندي بلكي تشتكي باشتر هبدا يا دوي چه give ما هي اوا كارك نبوريه فاذا اوا يا خلطه وزايدن فيرجي هازي هاتي هاز بو نبوريه اوا يا خلطه then we have will give will اوا will يا هاتي will بو دهاتيه ما دهاتي نبتن ما بقى بحثي past كين اوا جي يا خلطه giving very کاری که بردوام یهاتی اوا نبابت کار بردوامه فایدن اوا جا خلطه یا درست دی اوا بیدن. Let's write it. Gave, our teacher gave us extra homework after we had finished the lesson. So our teacher gave us extra homework after we had finished the lesson. ما مستایمه ارکه مال یه زیده دامه بشتی کار خو عنوان خوب دم هایی. And the second wizard question which came in 2017
نمونه آنکو بسیار ویزاریه دوه کل 2007 هاتی او جی اوه I dash say anything because she dash talking. The options are هل بجارتن اونا A. Didn't has finished. B. Done had finished. C. Didn't had finished. D. Wasn't has finished. Let's write it on the board and analyze it as usual. دا وكي هر جار بنویسین سر بوردی و شروع بکنیم. So the example is I dash say anything because she dash talking. Again, وكي هرجار أمدي بقول شجرين we will try to find a keyword. أمدي بقول كليلا يبقين دلزان كأبا كيش بابدا. كليلا مال بوريجا لك بصناعية كو أوجي because وكي بدنا كمات يا سيدا قوتي بشتي because they past perfect يتن وبري because the چيتن past simple. Okay? Past simple يساوي چه؟ subject بشتينجي كاركي دم بوريدا past verb بس فيري ما نريه هي اگر ام كي نريه شليتن وكي بزرنا يا ساري subject بشتينجي didn't بشتينجي كاركي ساده اوكي فالفيري ما شلوتن ما didn't ويتن بشتي because ما شلوتن we need past perfect يساوي چه subject بشتينجي had بشتينجي pp اوكي فاذا مالفيري ام لازم الشيء بقرين ما تشد فيدن ما هاد فيدن اوكي قالي قطابيا هاد اول بخوم بس مفيري دبزانين تجبير ناقين فاذا ام دل هاد قرين كشكي هاد تدهيا ايك دو فاذا افان هر دوكا هاد يتدهي معنوي ان دي افا درس بتن يانجي افا دي درس بتن هرش بدايتي ام دفان هر دوكا دادين چكو مالفيري هازيا هاي منافيتن والفيري جي ما هازيا هاي او جي منافيتن ده صح كيني كيش كشوانا didn't تدهيا اوكي didn't افري دان يهادي دان بي ما بي نفت قال past simple ما تشد فتن ما didn't زائدا كاركي صاده فاذا افج دي خلت بيتن مالوري تشي didn't دي كفته وريد قال كاري صاده بشتينجي had finished had ديتا وري وبشتينجي بي let's write it on the board. So, I didn't say anything because she had finished PP. أفجي PP جبير مكين. So, I didn't say anything because she had finished talking. من جدش نقول بون چونكو أوش أختني خلاص بون. Dear students, we've come to the end of today's lesson. I'll see you again in the next lesson. وطبعاً هجا أمكيش ندمو هي وانا أبرو حتى وانا كادي خودت جل هاوي.